tunchuma chuan kumsom nga liam ta a tualthahna thleng ni kumsang ni som ni palia an chhuichhuah pahnih te kan ngai thladon ani pakhatna Mary Kathleen tualthina Mary Kathleen Slesi November ni som pakhat kumsang khazakwa sumle pakwa khan Champlain Minnesota apianga anucha pahnih te nen Minnesota hian an seilian ani anuka high school kalin high school zonua university a inziak lot veya art subject lain a degree de chu university a hian a hlo chhuaka a felwang le lekha thiam thei wangin scholarship po amofau chin ani lemzia te a chei moilam le milem klarti chu a thiam hleya a kutchuak de chu Women's Institute for Social Change YMCA a chuan a phaulang china adu thusam chu professional artist ni ama hi khwalzin chin mun sang fang chin explorer kan tiang chi khania azin kwa ringa zin khothona mun fan ngai lo fan te chu nuamati zong ania chong thar zirte nuamati in ramdanga lekha te zerin German le Danish chong te po athiam hleni Japanese chong po azirmek boka February kumsang khazakwa somsari palia chuan Mary chu Kenwood chenoma acheng veya achianu Judith Nenzuan apartment anin choma Mary chuan Chicago a art show chimve turin plan asiam ve ngeya ti chuan February ni sompanga kumsang khazakwa somsari pali jinglamdar somle achan veya chuan achen apartment chwa sanin cardboard a Madison ti injak chu akeng chwaka classic ko vola yani wangin kotlum multhep thepang chi kha arungu ka ha a ti chuan parsakenga atumram lampan turin motora chuan chuanga hei hi Mary achianu Judith nungdama amu topna berani hemini vek chunulamdar khatvela chuan Dennis Anderson chu awi te phurin akar chuan Springbok Township a chuan a cheina in lampani na howa ni danga atlan ngai lo na lamkong thla chawka chuan tlan ve shimshima do wangin chu lamkong chu apanani chu hokong thuile re taka chuan mi pa pani kar rangka chakrong te reu te chunga chuanin hawa inswal boy hi mowa Dennis chuan annuwa car driver chuan mishing taksarwang ni ngei tura sia chu kong sira nimle tuihok luan kor omna chuan vortam taktakara anuk thlani mai hiana mowa mase a muswal mai ni ringin a speed chu ti sangin atlan hosan tani mase inavatlen chuan awi te chu ina dain a chiampa Denmark fi chu somin aril ru anom theilo wangin July muna chuan anwakal le ta a munan vatlen chuan Dennis athil mukha a muswal lauti chu a chiang ta viau chanolamdar khatle mi sompanga vela chuan tuihok luan kora mere rang chu charania athatu nia rinhlel ber te chu anlo to lawa Mary ruang ancherna mun a creek dilbulakong hi Mary chena muna chang chuan mel somkwa vel daya hlania a chwa don hian kor angong sang turtleneck kan tiang kha arung sen duka ha a mosapol lam abun bukani autopsy result changa landan chuan voice sompanga ai tlem lo vi ania angonga te adula te anunga te akota te vi nihin hei hian a belet vena sahleti adi chiangani akotle uppers te kha anbo thunga no chui tu terin dan chuan Mary chu rinhlel kara khanemo kar chunga kherlo po tha ani theya tha felvek ani nuwa arwangan charna muna hian pai chawani an ti bokani voratlangna sat em mawangin finfiana thei turang te point du tho an sam lawa mase serthum rong le adum ne na inpol lukhumero charnein abul hnaya chuan samjai te po mu telani bokani atwar tu ber Mary kutin hnuaile akara thesen te chu testura la kania ain thomna te po nakin zela infia turatan da chat ani bokani nu chui tu te chuan rinhlel mel le an landan te chu chanchin buwa te chuan ti chhuakin mingawan nia fitruk vela sang pawnza somriat velarit anni mela muimul annei bokani midrong uklam anni tho an soi boka rinhlel landan hi mita mutu Denisan a mudan zu zuya lemzak thiam zia tirani
Mary chanchin lungchia thlak tak mai chuan rampum adenga mipui thlabar le chanchin thar hriania in chala antam emema mase thubel chan do lo le rin tlak lawero atam so kani rampum huapin miswal hi zon ni ma se masona mutur omlo hleya poi khoina mun crime scene changle motor tlana nu ma vela chang chuan miswal hian kongpa ngai zo lovin bolhlo paina sira chuan kongpa ngai chu helin mel som kwa zeta hla chu alo bera darkar thum veleka a thlen manan ring ani kumsang khaza kwa somsari panga khan mi tu ti shatlo hena changin thunei tu da chuan le khan dunga chuta chuan mere ruang wa mutu le kar chunga mi pani inswal boy mutu denis chu anron mo poa nima sela no chui tu ten uluk taka ando pa an chui zui nuin denis chu a fihlim ti nem ngenia kumsang khaza kwa somsari paru khan Canada le US a ringot po no chui tu te hian information engamasa andonga thu siania in chalpo antam leya mase anthodon nei zong zong te chu engma rin tlak le mason pui tu anom chuang lawani no chui tu de chuan information chu andon bel zela mase chui tak tak takero chu atam lo chin hle Mary thi na hi serial killer Randall Woolfield nen an chui zon dewa hepa Randall Woolfield serial killer hi mi channel tak tak kumsom ni borvel chai tluwa thachin ani no chui tu de chuan information chu andon bel zela mase han chui tlak tak takero chu om thei chuang lova Mary case chu serial killer Randall Woolfield nen chuan an chui zon dewa hepa Randall Woolfield serial killer hi mi channel tak tak kumsom ni borvel chai tluwa thachin ani mase Randall DNA le Mary taksa a DNA te chu test ni yin ain millauti fin fiani Mary thi narap thak tak mai chu ni le tha kum hialin a liam poya mason na reng reng om thei bok selawa kum som chuang lai mai aral le towa kum sang ni pakwa khan Mary ruang phum to chu hai chwale ni yin DNA test nei le nia mase hemi chumpo hian DNA test result chuan engma athlen puile te chuang lawa poi khoina mon crime scene an mo lukhuma samjai te pokha finfiana poi mo tak tu chu alani reng thau kumsang khaza kwa somkwa borvel chawa khan mi papakhat DNA le samjai te chu en milania mase atopan thotluk na chu ain millo ti chu ani kumsang ni somni pani khan kumtam taknuwa Dan County Sheriff Office te chuan Investigative Genetics Genealogy Center Ramapo College New Jersey mi de chu tho puin lukhuma om samjai te chu DNA profile an nei zong zong atangin amil zongin Genetic Genealogy Center researcher de chuan nan thoka he research hi uluk taka nei nia ni enga maza an nei nuwa chuan mi pakhat tar to tak mai DNA nen chuan ain milani ti in result chuan aron lan tir ta a DNA profile nei tu pa hi kumsom riat pali laya upa John K. Miller Minnesota chengani no chui tu de chuan John K. Miller chu vala kani ti an chile zela he wang hian atira po DNA manga an chui chwa theilo chan ani ten ring no leya John DNA nen ain milti an chia thei chan po hi afanu ngein DNA sample apek wang chawania ti chuan November kumsang ni somni palia chuan kumsomriat pali upa John K. Miller chu Mary Kathleen Slacy atha wangin manani buchui tu ten an pu na hi atira chuan John hian a phachar chara mase ando pandop nu a chuan ain puang ta a soidanin khamini khan Mary konga motor lo chang chu a phora ti chuan rem changa mu vele chuan a du lo chung chu mi pat me chet man puya tum ta chuta chuan Mary puin lo du lovin alo beilet ve na sa hleya ti chuan anin swal boy ta chuta chuan a chemde thu ruk chu lain Mary chu a vitamol mol maya Denisan motora mi pa pani anga a mu dekha Mary le John ten ni ti chuan Mary rang chu John chuan kong sir tui chapai na mona chuan pain atlam bauta a man mo emu wangin alukhum chu athlawa akal san ta lo ni John K. Miller chu ain puan ta ka wangin court chuan
first degree murder charge or tira kurta achung thu relani po hian wheelchair man ngai khopin achak to lova mer chung de chuan kum tam tak a vei to chunga no chui tu te thorim na le an beidon du lo na de chuan lom thun soya chutiang bokin genetic genealogist te chunga po an lom tak seta meritual thi case chu kumsom nga nowa chhuichhuah ani ta shamani jona chung thu hi ngai to fel lani chalo ma se adam chung hun chu lungina a man ngeyarin apani na chu Karen Snyder case ani Karen Snyder hi kumsomni pathum leka upani yen apasal chu Paul Snyder ania anu pa chuan an fanu kumni le achan ve leka upa polai birthday chu an lom zaudeu chiani Karen chu ama shetu tele achian alaina nai the chuan mi chingil nei le ngairat takani thu an soi chiena anu le pa Russell le June te ba ka a unaw te chu anin po viau boka abasal Paul hian an venga railway company ya tlailam shift na athok china ani chuan in lama chung kunu ni tlin takin afanu nen inan lo ngak thinani ti chuan November ni sompani kumsang khazakwa sumruk parok zandar sompakhat arik ma cheta chuan Paul chu ina howa Paul hi tlaidar thum vela changa na thoka chhuwa kha neya anu pui chu ana tho na lama changin a khol chena ma se kholapik theilo wangin ina ho po hi a man mo hle ni chu mai ba ka chuan zandariat vela polanu le pa Frank le Elizabeth te anin pia maya chengte chuan Karen tenu fa hi an wangai vendona ma se kongka chu tu man anau chang to lo bokani ome pola na bang chu man mo takin in lama chuan a howa ti chuan in chu va thlenga pon lam chu alo pa ngai veka ma se kongka honga in chunga lu cha chu thil pa ngai lo tam tak a she ngala anu poi ke renin light alo on saksia chu alo thim veka TV chu in on vu yen alo om boka living room a chuan no te chu alo mu hila in chung lampanin a chawa an mut pindan alu don chuan light chu on ena tuma ma se alo eng thei reng lawa ti chuan kumbul maya khonwar chu ati eng ta a chutia khonwar a chit en vele chuan bedroom chhuata Kereni lo le teng chu mutani Kereni rang chu thisen nen alowin chi apia noya chu mai ba ka bedroom le a che velte Kereni lo dan vele changte chuan ol sam taka tha ani lauti a siata in beda nu mani takin a nok noya Paul chuan mangang takin police te a siatir da ngala ti ngai no wak a siat lo wangin afano living room a muhil chupomin ina chang chuan atlan chwa poya Paul anu le pa te po an chan chin siatir ni yen Paul chu nau te nen tlan chwakin mangang takin kholaya puitu awena awa anu le pa te po lo thlengin thapchungin Paul anu Elizabeth chuan a flashlight kengin anin chung chu awatlan luta an pindan lampanin a chhauzuya amauno chu chan thei alani ringin a han ngai ven thwaya ma se poi khoina mun crime scene an thlen chuan chanchi zia sangani to lauti chu amuthiam ve ngalani thunai tu te po poi khoina mun crime scene chu an lo thleng thwaya Karen ruang an endik nuwa Karen chu voiza somni chuang lai mai vi ani ti sha the ania a oma voisom kwa a ngonga voisom pasari lai vi ni yin a hnung zang chunglama chuan voisom pasari lai vi ani bokani Karen ruang chuan thom no ain bel thaveka pong swalimo hur her na lam hoi zunga khoi ni yin alang lawa medical examination anei nuwa po chuan result chuan hur her na lam chu akok lauti nem nge ani zui bokani athi hun hi tlaidar le changa zandaruk in karvel ni na langa anin be chan na hi thut khom na pindan living room atangin anin ringa achan chu thesen nu ma hi living room atangin inchanin bedroom a hian atopani hemi tang hian Karen chuan ama beitu hi tlanchha san atum veina sa hleti a sha theya bedroom chunga chuan anin beina sa hleti sha thein bungra te chu adar noi pokani nu chui tu de chuan in noi bolina chuan thomno thesen kai nuang mai an mu chuak boka anjin danin poi khoi tu hian atlan bo main
ama identify ngeyanga kung kanung lam chia le basement tukver dar thlang chia tang chuan alutin achwa kani anring boka kerani blue leather wallet dollar somnga da chu abo boka chumai baka chutkhomna pindan living room a thil enge mokim lo omnol boka inchung changin kongka hi alawing kal le thlak boka nu chui tu da chuan keren le pol te nu pa nimhnai tu te le an chan kom song song te chu thun zot fia veka polanu elizabeth soidanin keren hian an chena hi angai na vak ngai lo shim shima anu le pa te bula sidar le ka chuan pmv da ya du tho a soi fo china ni ome makdeu mai hin poi khoina thlen ni tlaya hian an chenom mai cheng john le rosalie te chuan keren te ui bo pe tak mai niki chu abo me lo thun soya a chan chu ni danga chuan hau deuh dewa po abo pe chin hle ni ome rosalie soidanin niki chu bo ta se chuan kawangai venve ngei po karinga tia hetia anin chu ngeya poi khoina a thlen laya an uin engma danglam na shelawa abo lo dana hian nu chui du de chuan poi khoi tu hi kerini te ina leng ve chin an mel shatani anjinga keren hian ama phalna ngein kongka a honanga alu tir ngei niin anjing hetlat bukani hemi wang hian nu chui du de chuan Paul Snyder a pasal hi anjing heldeu hiala mase forensic analysis te chuan examination shang anti nuwa apasal pol chu poi khoi tu anilo anti thunga poi khoi tu dna an mole pole dna chu ain millo shim bukani nu chuina kalpui ani la hian police te chuan rinhlel mi parokan neya an za chuan an chui chian nuwa mi pakhat kumsum ni pathum mi kerini te venga cheng ve tho thin chu an ringlel ta bera kerini te nu pachian ani nge ni rinhlel ani chan chu poi khoina thlen ni tlaya vek hian damdoina akuta hliam injena nu ma nei wangania chumai baka anupui chuan rui tak chungin akuta hliam thuina nu ma enge maza nen poi khoina thlen jang khan aron ho ni na soya mase hepa hi arui fo chin shima akuta hliam te chu konga thingkung zar tliaka ain ba fu wang niin asoya an blood type inang ringot ma se adine chu aina nge ti soitur omsilo wangin finfiana chatok engma omlo bok nen chwa zalen anile a hemi no hian no chuina chuan masona tak anei le tamai lawa police officer Lincoln Vince chuan crime scene answer fingerprint samsai le dna an mo de chu Chicago crime lepa examination atan thonani thu media te acha tira kerani thina hian achungte atise leya an tuar tak zeta anu jun phei chuan tuar zamlavin kumsang khazakwa sumsari pasari khan aboral vetani kerani fanu pola chu apasal polle anu puithar koni te chuan an enkul ta a chung kahlim tak an ni zuya pol hi kumsang khazakwa sumret pakwa khan aborala kumsumli panga chau ni yen pol hi aborala ni kumtam tak aliam zela kerani case chuan phasona anei thei chuang lawa afanu pola le achung te hau chuan kerani thina chan chu shiat an la be sei renga ama thattu chu manchua ngei po an la be sei fanani mase kumaliam zela thil thar chu aum thei chuang lo ti chuan ato patopa kumsang ni somni pani December tha khan mi pa pakhat Kevin Sally chuan kerani murder case chu angai ventran rewa kerani case asia dan chu api in kerani thina chungchang hi alo shilani ome chutia kerani chanchin api na shil chu arul ruwa omrenga wangin police te chu asia tir ta a police chuan kerani case chu antinung thar le ta a ti chuan bathrooma thisen kai thom no le bedchita thisen kai te chu Illinois State Crime Lepa Testuratan Anthon ta a ti chuan March kumsang ni somni pathum khan nu chui tu de chuan search warrant chu Missouri an nei ta a ti chuan anjin hlel hena changin DNA sample an la a ti chuan kumsang ni somni palia chuan kumsom sari pakwa upa James Barber chu a DNA le crime scene a poikhoi tu DNA ain mil thlapa wangin
Kerry ni tualthahna chuan Pawikhawihtu nia rin hlel niin man ani ta a hepa hi kumsang khazakwa sumruk paruka an rin hlel ber kha ni nge a blood type le Pawikhawihtu blood type inang pa kha James hi Kerry ni pasal polanen khan railroad company na thok tun chin an ni nge ni James Barber hi Kerry ni vuina program a po apoi mo lai ber a chang nge ya an fanu pola chuan anu le pa khovela to lo te chu abula omang maya biain kanu ka pa kanman to tien lom takena soya James Barber hian trial alama chondona a shemna mu hi chhuichhuahte alani ri lovani